Halo guys, hari ini kita berada di ujung bukit. Lagi menikmati pemandangan pagi bersama Adit. Adit, halo Adit. Gimana Adit? Capek Adit? Ya. Capek Adit? Hari ini kita menikmati suasana di pagi hari, berjalan-jalan bersama Adit. Halo Adit. Dit, mana Dit? Mau mana Dit? Dit. Halo Dit. Mau kemana kita Dit? Oke. Dit. Hari ini kita mau menikmati pemandangan alam. Nih di daerah apa, Dit? Ujung bukit. Dit. Gua jalan nak. Hah? Gua jalan. Ada dek. Sikat dek. Bukit kode Dit. Bukit Wasi. Sama Adit. Adit nih. Pemandangannya indah sekali di pagi hari ini. Oke teman-teman semuanya, kita lanjutin perjalanan. Oke. Masih kuat Dit? Masih Dit? Kita lanjutin perjalanannya. Oh, suasana pagi hari yang begitu cerah. Yes, nih kampung kita. Ini kita sampai di bendungan ujung bukit. Kita berada di bendungan. Dari mana lewat? Dulu lah. Tidak usah ya, tali. Ini gua jalan pulang gua. Lanjut Dit. Dit. Lanjut. Lanjut.
Lanjut jalan-jalan tapi banda.